Kako postati noćna mora ovom svijetu? 1. Ostavi starog sebe iza sebe. Onu slabu, nesigurnu verziju sebe. Zakopaj je i ne osvrći se. Nitko ne poštuje osobu koja sumnja u sebe. Želiš poštovanje? Oslobodi se prošlosti. Postani nešto potpuno novo. 2. Govori manje. Promatraj više. Najglasniji u prostoriji obično je najslabiji. Prestani govoriti bez potrebe. Počni gledati, slušati, analizirati, jer onaj tko promatra, kontrolira situaciju. 3. Nauči kontrolirati svoje emocije. Bijes, strah, ljubomora, to su slabosti. Čim drugi saznaju što te pogađa, postaješ ranjiv. Ostani smiren, proračunat. Bistar je najjače oružje. 4. Nauči se igrati s pravilima. Ne moraš ih kršiti, samo ih iskoristi u svoju korist. Razumij sistem u kojem igraš. Ljudi koji pobjeđuju nisu uvijek najjači, ali su uvijek najpametniji. 5. Nikad ne otkrivaj svoj sljedeći potez. Predvidljivost te čini slabim. Budi nepredvidiv. Budi sjena, misterij, enigma. Neka misle da te poznaju, a onda im pokaži da nisu ni blizu. Postani verzija sebe koju nitko ne može ignorirati.